Alhamdulillah, selepas beberapa bulan menunggu dengan penuh debaran, keputusan secara rasmi untuk disertasi masters baru-baru ini telah pun disiarkan 2 hari yang lepas, dan pada hari ini barulah saya mendapat maklum balas terperinci tentang disertasi. Dalam sistem di Trinity College Dublin, untuk program sarjana, masters program, kita tidak ada Viva untuk defend kita punya thesis. Viva hanya diadakan untuk memanggil pelajar yang disertasinya bermasalah. So, tujuan Viva tu adalah untuk membantu pelajar berkenaan lulus. Ketika kita submit, sasaran kita adalah untuk supaya tidak dipanggil Viva. Cuma ada maklum balas yang kita terima daripada examiner dan juga supervisor. Kemudian semua pelajar akan diminta untuk muat naik disertasi akhir sama ada dengan pembetulan ataupun tidak ada pembetulan. Dan pada hari ini saya dapat maklum balas daripada examiner yang merupakan seorang Profesor Madya daripada universiti lain, serta maklum balas daripada supervisor terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh examiner berkenaan. Tajuk disertasi saya ialah Exploring the Academic Experiences of University Students with ADHD in the Era of Generative AI. Kajian saya berbentuk kualitatif sepenuhnya, menggunakan interpretative phenomenological analysis untuk menganalisis data kerana ingin memberi nilai spesifik kepada pengalaman individu untuk memahami dunia neurodiversity, terutamanya ADHD. Pengalaman peribadi, the lived experience of individuals amat-amat penting. Maka kajian-kajian kuantitatif yang telah dibuat perlu dikayakan dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bagaimanakah setiap individu ADHD menafsirkan pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan kewujudan AI dalam dunia akademik mereka, sama ada menggunakannya ataupun tidak menggunakannya. Maklum balas yang saya terima daripada examiner terbahagi kepada 6 komponen. Yang pertamanya adalah presentation, yang keduanya adalah clarity of expression, yang ketiganya adalah literature review, keempat adalah methods and methodology, yang kelima adalah analysis and discussion of findings, dan yang keenamnya adalah conclusion. Boleh dikatakan kesemua bahagian yang saya sebutkan sebentar tadi menerima maklum balas yang baik dan memuaskan daripada examiner yang melakukan pemeriksaan ke atas disertasi saya. Secara keseluruhannya, examiner berpuas hati dan memberikan maklum balas yang positif. Di bahagian strength, dalam rumusan akhir, examiner menyatakan bahawa the dissertation demonstrated strong academic engagement and thorough understanding of key theoretical frameworks. Critical analysis was evident throughout, particularly in the literature review and discussion sections. The structure and flow of the dissertation were logical, enhancing readability and argumentation, dan practical and policy relevant recommendations were grounded in evidence. Akan tetapi di bahagian weaknesses tu agak unik sedikit. Dia tidak mengejutkan saya. Memandangkan penyelidikan kualitatif menggunakan IPA tidak banyak sedia ada, dan kita terdedah kepada risiko examiner tidak familiar dengan nature IPA berkenaan. So, kelemahan yang dinyatakan di sini, minor reference formatting inconsistencies required attention. Some sentences were long and dense, which could have slightly reduced readability. The study relied solely on secondary data, while acknowledged this limited empirical originality, dan limited illustrative examples or case studies were provided to demonstrate real-world application. Saya bersetuju, namun the study relied solely on secondary data while acknowledge this limited empirical originality. Ini adalah risiko yang diambil apabila kita buat penyelidikan yang seperti ini. Ketika mula-mula membaca tu saya agak berdebar, tidak terkejut tapi frustrated apabila hal tersebut dinyatakan, sedangkan saya telah mengakui dan menjelaskan mengapa ia begitu di dalam disertasi. Tetapi apabila saya membaca maklum balas daripada penyelia saya, supervisor, dia agak melegakan. Kata supervisor, the examiner has provided a very comprehensive report on this study. Many strengths have been highlighted, including the quality of academic engagement, critical analysis, reflexivity, and policy relevant recommendations grounded in evidence. The weaknesses highlighted
cited were, I think, relatively minor when considered within the overall context of the quality of this study. It is also stated that the study relied solely on secondary data, which does not take into account the use of IPA in qualitative interviews with postgraduate students. As a result, I was surprised to see that this thesis did not receive a distinction. I believe this thesis is highly original and would certainly warrant publication in a relevant journal. This study has added considerably to our limited knowledge of how students with ADHD perceive and interact with generative AI. I would be grateful if this thesis could be reviewed by the external examiner. Dengan komen yang diberikan oleh penyelia ini tadi terhadap maklum balas pemeriksa, alhamdulillah saya lulus untuk disertasi ini dengan distinction selepas 20 tahun berjuang dan percubaan 6 kali untuk mendapat masters. Akhirnya selesai juga, alhamdulillah.